Harukubura y'ebiro bishatu empaka za Jovok Basketball Open kubaho erizoba twatayiragamwa amashomero agarumba High School, Mary Hill High School hamwe n'abatebekanisa ba St Joseph's Vocational School okureba kuba riyone betebekanisa zempakeze ezo murundo gwe12 abamba High School nibagira ngo hamurundo go timu yaberije okusinga empakezo murundo go kubanza batutegereze icyama kiriyaha tenda ngo aratwate mwature kandi nora size nizezo konka amane agitwine zarigire kugira ngo abeshaka n'ababire bari mu university hatubona ziri za kubatekaho akarro akasigiri baba Mary Hill High School Saints abasingire empakezo murundo gumwe nabo hine cyo batugambera okubetebekanise nyoni ncheza timu yanje ebonire and namani basa kuteka ho otaroro na nezin teams basa kwatari the best team omuyanga but then we are ready to put up a fight abatebekanisa ba St Joseph's Vocational School nabo twahiko mu camp yabo kandi batugera ngo bategerize empakezo kutandika abatebekanisa yo ninunja ha St Joseph's Vocational School kuko kureba ibishayi twabikozereho repairs zikozwe twakora painting na nebindi byona byayongerwaho bwene turi well set for the forthcoming tournament empakeze nezo kwetabwa mutima 38 z'amashomero ga senior okorwa mu ihanga ryona nde Edwin Ram ahabwa TV West agacencwire.